Siyabingelela nganzakwethu, ecela uma uqala ukulandela ikhasi lethu Umgosi 2, cofa subscribe button. Uyena lona uLitha Govuza oneminyaka engu-20 odutshuliwe wabulawa esigamekweni esishaqisayo esisanda kuxhaphaka noma esisabalele ezinkundleni zokuxhumana edutshulwa eDrift Sands. UGovuza uchazwe yilaba abamazi njengensizwa ebithanda isonto futhi ungeke umuzwe ethi nxa kubantu. Abantu babuza ukuthi kazi ubekuphi uNkulunkulu aze abulawe ngesihluku esinjena. Ibihlungu intando kaNkulunkulu. Ngesinye isikhathi kukholakala ukuthi uGovuza kanye nomunye umlisa abadutshulwe besendaweni e-wrong ngesikhathi esi-wrong. Kwividiyo kubonakala umlisa ephethe isibhamu ekhomba umuntu obemi eduze komnyango wesitolo ehluleka ukumdubula, wajike waphinde wabuya esesikhokhe kahle. UGovuza ubonakala esaba futhi uzama ukuthola indawo yokucasha ngesikhathi kuqhuma isibhamu, kodwa kwazifanela ngoba lo obesiphethe isibhamu besela ngemuva kokuba indoda ebigqoke ibhulukwe lomsebenzi dutshulwe yindoda ephethe isibhamu yadlulela kuGovuza. Kuyilapho ngenza kwethu uGovuza adutshulwe khona. Mina-ke nawe bengingathanda ukuthi sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho ngalolu daba ukuthi wena uthini. UGovuza-ke badutshulwe bexolisa besendaweni yokuthenga i-tuck shop endaweni yamaPakistan. Mina-ke nawe bengathanda sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Siphinde sihlangane nakwividiyo elandelayo. Danko, bye.